Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Kun tutilgan uchurda musulmon odam emne qilish kerak ekanini bilasizmi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kun je ay tutilgan uchurda namoz o'qib, Allohni eslab duo qilishga undagan. Bu namoz qusuf namozi deb ataladi. Sham namozi o'qilgandan keyin o'qiymiz. Kun tutilganini ko'rsangiz, qo'rqib, je jamon shan deb o'ylabangiz. Bu Allohning belgilarining biri. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kun menen ay hech kimden ölümü je törölüşü üçün tutulbaydı. Alar Allah'ın belgilerinden dep düşündürgün. Oşonduktan mындай учурда Allah'ta көбүрөөк эстеп, дуба кылып, истигфар айтып, намаз окуп сүннөт. Косуф намазы 2 рекет намаз менен башталат. Allah разылыгы үчүн kun tutuluu namazın okuğa niyet kıldım deb namaz baştalat. Namazda bir Fatiha, 2 İhlas, birinci reketinde, ikinci reketinde bir Fatiha, bir İhlas namaz okulat. Bul namazın özgöçö atkılışı var. Ar bir reket 2 jolu qiyam jana 2 jolu ruku kılınganın hadisleri gelgen. Namaz okup bütkөндөн keyin Allah'tan kechirim surap, dua kılıp, ağa kayrılуу jakşı amal. Misалы, o Allah'ım günöөлөрүбүздү kechir, bizge ырайым kıl, üy-бүлөбүзгө amançılık, жүрөгүбүзгө ыйман, жашообузга береке бер, bizdi ar kандай жамандыктан, балелерден sakta dep dua kılabız. Dualarыбызды kabul kıl dep dua kılsak bolat. Эң негизги күн тутулууну кандайдыр бир кырсык сөзсүз болот деген жашан катары кабыл албоо. Мындай учурда жүрөгүбүздү Аллахка буруп, намаз, дуа жана истигфар менен аны эстейли. Аллах баарыбыздын дуаларыбызды кабыл кылып, күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ушундай пайдалуу исламий маалыматтар үчүн каналга катталып, видеону жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Аллах ыраазы болсун.